yonke lonto lezishiye ngaphandle komnyango wesonto. Singangeni nazo i-job title zethu endlini kaThixo. I-job titles azidingeki apha. I-qualifications zethu azidingeki apha. Ngoba masiphoqa yabathatha abantu kuthiwa izangalela into abazali ungazwa abashaya. Kawo ikulebheki bale sihlele ekhaya njengaweyo kulubani nabana sihlole inhliziyo yakhe kulubani nabana sihlole nabana mhlabelele ukuthi konengela. Hallelujah, hallelujah. Abazalwane balebandla uthi uPastor Paulo wenza umsebenzi ngabo banikile bajitshiswa bacindezelwa kodwa banikela ngokugcinisekileyo. Funda mama nangona bona ngokwabo beswele babeswele njengoba silapha singabazalwane balapha ekhaya abakhonza kwenkonzo apha eThorweni, abazalwane balapha ekhaya abakhonza kwenkonzo Kapa, singabazalwane balapha ekhaya abakhonza kwenkonzo e-Eastern Cape, kube khona abazalwane abavizithileyo. Hallelujah. Kodwa le nto izoyithetha izothetha umuntu okhonza nongakhonza. Hallelujah. Ayikhetha nabantu noba ukhonza kwelibandla noba ukhonza kwelibandla, kodwa izokusiza. Hallelujah. Cela nje le mizuzu embalwa uvule kakhulu indlebe zakho. Hallelujah. Uthatha bakhumbule ethetha phezulu uthi ivangeli ayisoyona nje into engaqhubeka nje idinga amandla. Hallelujah. Labe lithe izwi emini hambani. Hallelujah. Uyabona umzalwane bangcwele akami ngento yodwa. Hallelujah. Uyabona le ndlu asezime kodwa idinga ezikona zone ukuze ime. Hallelujah. Uba uzawugijima kakhulu uhamba nezwi engekho amandla izoba khona ingxaki. Wagijima kakhulu namandla lingekho izwi izoba khona ingxaki. Wagijima kakhulu nezwi namandla ungekho emthandazweni izoba khona ingxaki. Kodwa ezinto feel balance zihambe zonke. Hallelujah. Zonke zihamba zonke, ungashiyeki nani. Hallelujah. Nange ngoba ngcwele apha emhlabeni kwexesha siphila kulo kukho ivangeli elishunyayelwayo, ivangeli le-prosperity. Hallelujah. Elokuthiwa uzawusinyeleleka abantu bashiye ibandla likaThixo balethe insikelo okuthiwa sikhona pha. Hallelujah. Kodwa namhlanje ndifuna ukukuxelela uba ufuna umuntu osikelelekileyo ukhona, hayi umuntu okhathiweyo. Because abantu bayasikelwa kwezithuko kuthiwe khona insikelelo pha, khona insikelelo pha, baleke khona abantu
uphaka umuntu upha eCabango uphefuna abantu abaza nge-2000 aphaka umuntu ezenayo uqomba ngamngeke uleke na uthathe yakati la muntu imali yalapho lethi uzalwa nje umkhonjwa wena. Haleluya. Ngifuna ukukuxelela ke namhlanje ukukhangela umuntu osikelele ngoThixo ukhona apho. Ukhona phezu. Hayi ngaphandle kwezinto izinto ngaphandle kokhatha ngabantu kodwa ngenxa yokunamathela kuThixo. Haleluya. Haleluya. Bayena abanye abantu ngithethe nabo. The evidence yonkosikazi. Haleluya. 27 years we graduate. Now needs for 7 years. Hallelujah. Yilakho umathi hayi ngifundile zabanezinto zabanentoni ye ungafundi itshele ngikuya kunanto. For 7 years we graduate. Bayikhuluma ngezizi oil. Kanti nawo umsezibalini ndobile nje. Dinazo nebuso ezimba. Hallelujah. Unkosikazi wansiza uThixo wansiza uThixo wangumfazi. Haleluya. Ngoba wasekayibona into esempilweni yami ngoba ngingekayiboni. Haleluya. Ndamkela uYesu ndakhonza uThixo ndahamba noThixo ndasilahlela kuThixo. Haleluya. Benthe apha enkonzweni kunento sasibane simisa sithi ngitsinda revival eMontreux. Yayicost imali. I remember the other day abantu sasihamba nabo kwantsinda yabifuna 14,000. Barivesa abantu yabishort imali bathi unkosikazi masiyeke yonke into unkosikazi. Masikhuphe 9,000 ukuthi sisaphethe nomsebenzi kaThixo. Haleluya. Ndangireta edolophini ngelo xesha. Hallelujah. Isistim yoyenza lapho uselele ngathi ngenayo. Ndayithatha phezolo. Kodwa ngithi umsebenzi kaThixo. Maqhubeke uye phambili. Wansiza uThixo. Sabe sithutha nge-9,000 eyemsebenzini kaThixo. Wathi tata xa utshoyo mawube njalo. Sibale ngosabathu umsi, sibale ngelinto, sisabathu umsebenzi kaThixo. Haleluya. Lelonto uThixo awahla amandla omuntu. uThixo awahla amandla omuntu. Haleluya. Ngiyabona nje buke nje njobe mbone. Ngithi Nkosi yami abantu berojo baba njengabantu ngoba bafuna ukwenza. Because the minute you sense which you listen together as free. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter number 8. Sifundisile ngosisithanda sesikothuke. Yamcela unkosikazi. Yathi yabona unkosikazi yakuthi nomfundo sinayo. Yonke lonto lezi ishiye ngaphandle komnyango wesonto. Singangeni nazo i-job title zethu endlini kaThixo. I-job titles azidingeki apho. I-qualifications zethu azidingeki apho. Because the minute you face the qualification yakho, the minute you face yonke lonto leyo, hallelujah. But the man them first forward. Hallelujah. Sifanele sebabini kamereni. Kufuna isulu ke difuna yo.
esithubeni najikeleza ekhamba nijikeleza nje. Kunabantu kosuke ubone ngathi bayasizela xa banikelele. Bengathi bayasizela kanti wena ubona i-opportunity. Kanti ubona i-opportunity wena ezakuphakamisa. Ngoba temile tusenza. Uthi kuthola insikelelo esulwini. Temile tusenza. Uthi kuthola insikelelo. Kemu wana iboni wena. Uthi inzana yakho. Iza uhlaba kititi wakwenza wako. Hallelujah. Hallelujah. Sasa kapa sajikeleza ufumana umsebenzi unkosikazi kapa. Zafika izindlu singathubikani sisawuhlala ngokundawa. Hallelujah. Sabona singakwazi unkosikazi ukufumana umzi lowo ndithi uyejoka ke nkosikazi. Bosisena namze ngosebhekela sozuthengisa. Sifuna umzi apha kapa. Hallelujah. I-target yethu masifuna umzi ayithatha abantu namhlanje. Ngoba ukhona befuna behlambulekile apha. Sidiniwe inhloko. Singabantwana bakaThixo. Izinto zethu sikhona endlini kaThixo. Asinayo phela ijoyela nkosikazi. Ukuze sikwazi uku-afforda lokhu sikwazi ukubhadala. Masikhangele umzi wa. Hallelujah. Hallelujah. Sawuthenga bantu. Usekhona lo sekosebeni. Hallelujah. Ngokuthixo. Ayinoma ngabe bayibona kwa ugcwele abantwana ugidwa bayizwa konke bathi dinewali ngabantwana bakabona na. Ngoba abantwana bakhona laphi bazazana emikhuba baselemikho bafundisa abantwana bakabona na. Baba bathi nomsi andiyazi kufike kanjani apha uthixo ndikileyo. Verse 1 kunesihloko ukunikela kwamakholwa. Ukunikela kwantoni? Kwamakholwa. Amakholwa ayanikela. Hallelujah. Bakhona abantu abawazibiza amakholwa bona ayarutshwa abawanikeli. Bamane uyanikela likholwa. Ikholwa liyanikela. Ikholwa liyasuma. Ikholwa ayibuswa. Verse 1. Ndithanda ukunazisa mawethu ngendlela esisebenze ngayo isisa sikaThixo kumabandla aseMakedoni. Balingeke ngokugqithisileyo. Umpostile ubhala le ncwadi. UPawulos ubhalela ibandla laseMakedoni. Uthi abazalwane balandawo bayibandla laseKorinthi abazalwane baseMakedoni balingeke ngokugqithisileyo. Izinto abahlangabezene nazo zinkulu kakhulu. Zigqithisekile bahlangene nentshutshiso bahlangene nentwaleko bathiywe ngabantu.
inkathazo zibavela ngapha nangapha. Inkathazo zibavela ngapha nangapha. Abazalwa. Hallelujah. Kodwa umathayile ukuzalwa vele kuyabe nje kulo. Inkathazo zivela ngapha nangapha. Sele mama thatha ziqhelile. Kodwa naxa kunjalo babenoxhulumanco olungako baza banikela ngezandla ezingenamikhinqi. Natsoke. Jesus bashaya kodwa banikela ngezandla ezingenamikhinqi. Besithisa izinto banikele endlini kaThixo ngezandla ezingenamikhinqi. Bangaphusa umfundisi. Bangaphusa umvangeli. Kodwa bene understanding. Ngoba umsebenzi kaThixo ukuzuphele phambili. Yento lisikele ngayo kuThixo kumele ndabelane nayo uThixo. Hallelujah. Yabona umholo ngowankosikazi unkosikazi ngowami. Xa ingenayo umholo pha. Nkosikazi kubudget list yethu ekaThixo imali khona. Umholo ugcwele umzalo ukhulula ngesele nge-10 Thixo. Hallelujah. Hallelujah. Abazalwane banamandla. Uthi uPastor Paulo wenza umsebenzi ngabo balingiwe, bajitshiswa, bacindezelwa, kodwa banikela ngokugcinisekileyo funda mama. Nangona bona ngokwabo beswele. Babeswele. Balengenanto bazalwane. Kodwa into abayifumanayo bathi ngabathixo. Hallelujah. Hallelujah. Bayenze ngathixo umsebenzi kaThixo. Banethu umsebenzi kaThixo ungalaphathi. Sikhona. Hallelujah. Awusibiza inkazathi sikhona. Amamsebenzi noma lisele bendisayo uyayazi uThixo enhlizweni yangaphakathi disula disele enhlizweni nathi nawe umsebenzi wakho baqhubeleke. Hallelujah. Asilele sponsor esifana belungu overseas abazawenza lezi ngaba abazosifana sponsor bezilinda abathenga isystem esikhulu kodwa litela abazalwane babengenanto bayinikele iKaThixo. Hallelujah. Anybody ahomba ujamanyanto. Hallelujah. Umuntu akayasebenza eShumayela. Tathi umthwalo yesifana indlela esifanele ngayo. Tathi makhulu uyasebenza. Tathi unyana uyasebenza. Isenti nesenti engenayo eKaThixo iyemsebenzini kaThixo ukuze uqhubekele phambili. Hallelujah. Ushiyele kapha simukhonza ukhonza ushiyelisi basifuna isiphilo siyabe siyabe. Hallelujah. Kodwa singoteni bawajemba lasiyenza ukufika wedwa. Asiyazi bakwenza into. Ushiyele bazalwane sizibamba ngokwethu into zethu. Hallelujah. Kodwa umfana ke bembethe ikeyboard ekhaya. Uzenandi kwafuna ingxaki bazalwane bekwaba bebengekavela. Thegoduka nge-16 kaDisemba watshayiswa iteksi enyanga yamphula umqolo. Hallelujah. Yabuhlungu inhliziyo yami idabuka because the time usenzeka lonto leyo baba umhlalo usolekele nguthandazana wakhe iplan uke usosijwa ukuthatha naku uzenamile esibhedlela. Engena ke nhlupha kakhulu baba umhlalo usolekele ukuthi mangazana wakhe ngoku badlula inyanga yanye balandela uthandazana wakhe. Yathi noba kuyintoni ndiyaye esixhabeni imthanda. Abethwa imoto sinale inqolo yaphuma. Kwanyanzeleke ngijobane ngemeko yakhe. Fortunately ngifika esibhedlela ngolwesine kodwa uyadischarge. Athi mamakhe tata xa ephumayo ngicela uzongibuyisa.
yathi mama zazombeka kwakho imali engexesha etshoyo apha emotweni nonkosikazi abantwana sebegodukile sidecide bazawufumana abantu ababili abazohamba basiphikethe kolapha endlini xa sigodukayo. Xa kufumana uzenandi yaphuma esibhedlele ndithumela uWhatsApp immediately nkosikazi sizavula esitatheleni siyobeka uzenandi asisakhwelisi mntu. Inye le nto yandisaphelezayo kuye wathumela imeseli wathumela into ezimoji emoji eFacebook sethe ubuso buhlilileyo ethi yabethwa luvalo nankosi yami inoba umoya onjani ongene lonkosikazi inoba ungene ngophi wahlila ngoba lithi sisizwe asokonzo yalapha kwami leyo bekonzo zayiqala ngaphi le nto bathi umlinda kuye ngoba kaloku asokonzo asuzulibala zi-800 ezimbini besizawusifumana kunoba sithatha umntwana kaThixo simsebasayini bakhe esitathaleni. Wathi kanti ndifunde wrong uzama yena ukuthi uba hayi usele discharge esibhedlele hayi uba hayi basawuyela abantu be-800 ezimbini ngoba ndimlindile uba afuneka afika ndixelele thina singabantu bentsikelelo thina singabantu bosiza abantu singabantu bosiza abantu uThixo ayesiphakamisa singabantu bokwenzisa uThixo ayesiphakamisa. Hallelujah hallelujah ukunikela abagcwele ukunikela khona into abazithandazela uthandaza ulimali kanti khona lento ungayenziyo khona lento uyidlorayo lento uyifumanayo ubona ixabiso lakho zibaluleke kakhulu kanti uvalele izibusiso. Hayi isikele mntu bangcwele thetha ngamndele nendithetha ngiyaqala ndiyayazi. Hallelujah hallelujah ndithetha nayo imali yokuzama besingenayo kodwa ndithi unkosikazi siyaye othoni eyithethe besingenayo kodwa andiyotho siyaye ndisho futhi kodwa abangakudala wena yangena imali 7,000 nansi imali nkosikazi endebina ndimxelelayo ndithi abantu obani uyafuna ukuhamba uyathi ndimba uyahamba endibonga naye ukhona uhamba litawuthi bayo uthenga wedade ngathi ngoku uzawuhamba njani abantu nabantu abangani because asinayo sinatana ndithi siyawuxola nkosi yakho ibazawukhwela entweni ndibakhwela ngaphezulu abantu andinayo ndimanga yangena 7,000 yebo ngokuthi kwendithetha ngaye ndimthawuthi uThixo wenzayo magane. Hallelujah ndivamisela ushebo lothatha bakhuphula ngomhlobo wakho landoda igenerator yayo lani liyithengayo yathi nansi igenerator yendoda njengoba nikhonza phani neload setting uyothatha igenerator eyithenga ndihamba nayo ujuselelo yethu yokuqala ngo-2018 nabo makhulu wayekhona ndangekabi namzekapa yavula umzwayo lapha eCape Gate abazali babehlala phaya. Hallelujah hallelujah xa sivulayo emfuleni wasiphathela le mix esayikhalisana namhlanje wasiphathela izipiki ezikhulu ezingaka walishiya umsebenzi ngathi Thixo mawuqhubeleke abaphakathi enyangeni sine-online revival ndiyini kusipho klasini uthatha makhuphula siyashumayela pha ekezini khona imali sashota nayo yaqoma luzuyithetha lento wangena uthethe le mali ehlethelwe nguThixo wathi umsebenzi kaThixo uqhubeleke ezinye zezipiki esinazo abaphinde wasinika zona laa ndoda ngoku phayikapi nezinto eziyi-6 ndibani ndandithetha intsono andithetha izindlu. Hallelujah ngenxa usenzayo khona kukhulula khona ngenxa usenzayo khona kukhulula khona elibandla likaThixo elidinga isapoti kuyo elibandla likaThixo. Hallelujah kusuka abantu ngaphandle baziziphelele
ukuba banikele kangangoko babenako. Yafuna Enyanisweni banikele nangaphezu kokuba bebenako. banikele ngaphezu koba bebenako. Ngaphezu koba bebenako. Banikela bekhutshwa uThixo benhliziyo zabo zivuka. Sebenzi kaThixo ngokuqhubeleka. Indaba kaThixo mayiqhubeleke. Umntwana kaThixo msebenzele izulu. Mayenzeke into banikela. Qinisekile abazali basekhaya bayaqala ukudivathetha ngemali. Haleluya. Kodwa namhlanje kubekele into enhliziyweni yakho. Ngoba asifuni bazalwane siloko sijikeleze endaweni yodwa. Sithi sifuna ukopha izinto kwabantu abangaphandle. Haleluya. Ngoba besikeleleka kwenamandla, kwenamandla, kanti sisifuna. Haleluya. Yabona umkhulu wami nosisi babengeke konke kabi. Khaya bakwazi bakhona. Basikwazi bakhona ngenxa yenophi nesimuthi. Kodwa ke umsebenzi kaThixo ngokuqhubeleka. Haleluya. Washumayela wekhamba ukushumayela kwangolwesibili. Yamhlalela ngamesithu ba kodwa ekupheleni kwesuku noma bengekho apha. Ukudibana kwami nawo ngizobashirishela isu. Haleluya. Haleluya. The first yalonyaka. Tabacela ukuthi usisi umthetho sobayifuna. Sangenisha. Sanjola ngabacela lenkonzo ngokwenzeka nje. Shayela ngabangcwele kulindele isikhathi. Apha onto. Ekapa. Eastern Cape. Haleluya. Uthixo asikelela abantu bakhe. Funda umathetha lezinqibini. Ngokuqhutywa zinhliziyo zabo. Verse 4. Bandincekelele bendicenga. Befuna ukuba nenxaxheba kwilungelo lokupha abantu bakaThixo bakwaJuda. Bancela ngoba babona i-opportunity. Babona i-chance. Babona i-chance. Xa sibiza inkonzo eKapa sibiza nenkonzo apha eKapa. Kungabikho mntu ozawuthi abazalwane besicela ama-1,000, sicela ama-2,000. Sibiza nje inkonzo, silindele idwedwe esisuka e-Eastern Cape, silindele idwedwe esisuka ekhaya uNtoni, silindele siyeke. Haleluya. Ubani nobani uzosibusela ngokwakhe. Haleluya. Abuza abazalwane babuza bona kali ukukhutshwa malini. Ngididale endaweni yekawu ayinayo nisenti ngelo xesha. Haleluya. Haleluya. Bandicela befukwenza izwi likaThixo. Qabezela bamasithandazi. Verse 5. Banikelena ngaphezu kokuba bendilindele mna. Baqale ngokunikela iziqu zabo enkosini. Nanso into oqala unikele ngawe. Unikele banikelanga ngawe. Unganikeli nje ngoba unganikeli ngawe. Haleluya. Ufuna ukuzilahlele wena. Wasijula wena ngokwakho uzokuwena uthi ufulela amehlo ubone i-opportunity ubone lezayo khona into ezawenzeka. Haleluya. Bokuthi kuyamsikelela manje umntwana wakhe. Haleluya. Asithandani. Haleluya. Yabona inkosikazi noma sikholwa noma senzeka konke asinakuthembeka uThixo ongabonwayo. Kodwa singathembekanga kwabathixo basisa. Haleluya. Ngeke xa utata wakhe wayesaphila. Haleluya. Nomama esaphila. Nowami umama esaphila. Abathixo basisa emhlabeni. Kufuneka sithi make sure ngabo imali lento esiyifumana sabelana nabo. Ngoba
izinto oyakuthi wena ecaweni uhamba phambili emalini. Hallelujah. Uqala endlini yendawo uyenze esontweni, uqala uyenze esontweni. Hallelujah. Noma wena ubaba uthi into eqonda kodwa ngilapha nothi wama. Hallelujah. Kumefela mthandazo. Baza ngokuvuma kukaThixo bazinikela bona ngokwabo nakum. Ngoko ke ndimcelile uTito yena wawuqalayo lo msebenzi ukuba awuqhube anincedise nide nilifeze elikulo lo msebenzi wothando. Nilifeze umsebenzi wothando. Maqala into uphela esithubeni. Kodwa nilifeze umsebenzi wothando. Hallelujah. Leli into ungayiqali into zothi ngo-2 years time sowudiniwe yiyo. Bantu uzawudini ungazinikelanga nje. Kufuneka uzinikele. Into zawuthathinato. Bazalwane. Bazalwane mandithethe. Usadala une-strategy man. Sozama ukuvala nangaliphi khona ezama ukuvala umsebenzi kaThixo. Bengaqala umntwana abo mama thola lonke xa sifana inkonzo ekhaya. Ngalamini ivalwa ngayo. Kodwa ukufika nje lomhlangano kobalele ngithethe. Dala ndazama imvuselelo zane ndingabi namali ngohlobo. Ngoba kunendoda inkolo ngaphethe 2000 yemele ngayifaka. Into ezanika. Kanti ne-stress ndikomba kanjani umsebenzi kaThixo. Uzawukana ngethuba October. Kanjani. Hallelujah. Njengoba ngibele ngithi sile Nkosi. Bamqenga uPawulos. Bathi sinike ichance senze. Hallelujah. Thela mina kwekapa. Every Sunday. Umzalwane ngaphambi uyakwazi ureport. Hayi umzalwane ubana akekho usemsebenzini. Umzalwane ubana akekho usemsebenzini. Umzalwane ubana akekho usemsebenzini. Uyishona lapha utho. Kareport uthi umzalwane usemsebenzini. Ubani usemsebenzini? Nabona nabo yakho inkozo kwenza kuyo wena ungakhonza. Kareport uthi ubani usemsebenzini. Kodwa abantu bonebona ngosikelelo wethu ngoThixo. Sike sisapota umsebenzi kaThixo. Hallelujah. Sisivalela ngokwethu isikelelo sethu. Sisivalela ngokwethu isikelelo sethu. Umuntu ethandayo nemfuyo. Mna ndinayo nemfuyo nayo. Beqala last year ngifumana amatakane amaninzi last year. Amatakane egusha. Igusha zami ngenothuba nami ndithi hayo. Namsele kumkhulu bathiwa namsele ina 8 into kanjani. Hallelujah. Ngoba ngokuthi basikelela maxa usenza izwi kaThixo. Uthi uyasikelela xa usenza izwi kaThixo. Wena uthathe nje ngokwenza nje. Uthathe nje ngokwenza nje. Umbone uThixo uba akazuyenza nalento ufuna akayenze. Hallelujah. Sesidiniwe sesibathe kakhulu. Amakhamandela kaSathane esikhatha asinikeze ubukleva singalenzi izwi kanti uzawuthethela inhlalo. Hallelujah. Bamcenga uPawulos nalokhu kufika kulasa wafana kodwa wabaqhubile sithanda sema nje lesibuyele ekhaya. Banikelena ngaphezu kokuba bendilindele mna. Yeah. Baqale ngokunikela iziqu zabo enkosini. Yeah. Baza ngokuvuma kukaThixo bazinikela bona ngokwabo nakum.
Ngoba inhliziyo yakhe Tolubani wana sole Noma mhlabelelo ukuthi khona ngeba Tikoba lesindaba phezulu yana yempilo Asibawa nilungisile Bawa nesaka kamuhle Kodwa ukuthi khona ngeba Nanti impilo yami Nabu ubomi bami Nabu impahla lakho Nabu abantwana bakho Ukuthi khona ngeba Move.
umsebenzi wakho. Sakuphakamisa icebo lakho. Sasapota abantwana bakho. Benakekele umsebenzi wakho. Sasapota abantwana bakho. Unikeze imisebenzi abayidingayo. Unikeze i-fellowship labazidingayo. Cebo lakho Nkosi. Indlu yakho iba ngaphansi. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Yeah. Yes, my dear. Sebenza wakho unamahluko Nkosi. Thina singabantu. Kodwa sibona. Ngibona konke. Ngiyakusaqhubeka Nkosi. Support umsebenzi wakho. Support umsebenzi wakho. Hallelujah. 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 Akathethi na uThixo ngekho njongo. Ethetha ngohlobo nje khona akayibonayo. uThixo mafihlelwa nto. uThixo mafihlelwa nto. uThixo mafihlelwa nto. Hallelujah. Bathi uThixo ngencebo. Cela ubale uze ngaphambili mntana kaThixo. Uthi bawo ndimlo. Bawo ndimlo. Kaze ngaphambili mntana kaThixo. Bawo ndimlo. Divisi lakho njengabo ngadivuna la. Divisi lakho. Siyahlukana abantu wena. Siyahlukana abantu wena. Sibuyele ekhaya. Siyahlukana abantu wena. Amaqhinga akasebenzi. Amaqhinga akasebenzi. Bana uthike uthini? Uhlakaniphe konke kuyaphela. Ufuna uThixo avela lemhle.